Here's a few verses that I would like to say from that verse. From Psalms 103, from 1 to 2. Praise the Lord, my soul. All my inmost being, praise his holy name. Praise the Lord, my soul, and forget not all his benefits. Hallelujah. Amen. Yesu
Give him praise, give him thanks, for he is worthy to be praised. Every knee shall bow, every tongue confess that you are King of kings and Lord of lords. We declare your lordship, we declare your kingship. We bless you, we bless you. You are a good Father, you are a good God. Oyo se tu walelei, tau tau ya ilona lelei, tau tau ya ilona famaoni, tau tau ya ilona mata mofie, si ya ilona leo ya teia, si ya ilona ile tua, awai lelei oia, e fama bau lona lofa, e au tupulanga lona famaoni, e mai le tupulanga, e matau tia, e mata mofie, ia fapale ila oe, le tua malosi, le tua faibabena, le tua talimanao, le tua famalo lomai, o le malia ayo mato koto i fele lei, o le malia ayo mato koto. Hallelujah, 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 epaia, 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 Osana, Osana yelo tabita, emata ofie, hallelujah. Oh, we bless you, Lord. We glorify you, Lord. Shela baba baka sheterebe, itorobo shayarama, ora baba 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 sheto. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Father. Thank you, Holy Spirit. Oh, we give thanks. We give thanks. We give thanks. In everything we give thanks. In everything we give thanks. Hallelujah. Oh, hallelujah. Hallelujah. Wamalie matai mai. Wamalie Awaya ule tangata. Amanai
taulanga pati le atua le tai au. Ave e taulanga pati le atua. Hallelujah. Mātou langona ia lo mātou tamai. Whātu muina o lau e kāle sia i le nganga whaafutai. Mātou te whaafutai atu ai lau a whio i mea umalama. For in everything we give thanks. For this is your will, our Father through Christ Jesus. Whaafutai lo alofa matua tele. Whaafutai lo wanga le lei. Whaafutai lau whaamalo longa. Whaafutai lau whawai pa ia. Whaafutai a wau mea le lei ato toa ma mata ngofie. E mai a te oe le tamau le mala malama. For we give thanks for all good and perfect gifts is from you, our Father of lights, whom knows no variableness, nor shadow of turning. E le li liu ana nafi o le soe o le whamavau. E le li liu lo whamaoni, ua mātou moli mawina, lo mātou ngofie, le ala leo le mātou pepese, le ala leo se si o mātou lima, le ala leo le tuina atu o mātou roto ia te oe. Awa o lo walofa, o lo walofa, pea lava lea. Lo mātou atua whaafutai o mawhai, o na toi au whanga poto lau e kāle sia le nei tai au. Le tangata malana na whai le nawa yaso, oe na malanga e se atu, oe le ua mātou fui whatasi, a o lupe ia sa vau e se. Le ali ia e lo walofa ma lo wanga le lei, ua mawhai o na tai mai le soifua ma le ola, o lau e kāle sia le nei tai au. Mātou sula i lo walofa le atua, lo mātou tamai, mātou whamau lalo atu i o mātou whale tonu, whamangalo le ifonga lau e kāle sia, whamangalo mātou tangata, i o mātou se sema o mātou wanga sala. Ai tui nā atu le atua lau ngā luenga ua e silafia mana o ngā umalama. I o lava i se ulu e te mawhaitau lia lo mātou tamai lo silafanga pa ia, liu walo mai au fofonga. Tangata lo tutu la i o luma le atua o lau e kāle sia. E a se mana o ngai totono a inga lotu taitas, whawheilo a i oilo mātou tamai. Le a se mana o ngā le atua, ua ngata ai le malosi o le tangata ua mo mia oilo mātou tamai. Oe lava o le atua, Father, I pray for your divine intervention. Intervene in any family's affairs. We pray that you will invade every family and every life. For we know this is the season, Father, of the turnover, the season of transition. Mātou iai le teimia te li liu ai mea lo mātou atua, e li liu ai loto mātua I whanau, e li liu loto whanau I mātua, that you will turn, hallelujah, the hearts of the parents to their children, and the children back to their parents. Mātou iai le atua I teimi whaingata, awa mātou I loe peo na mātou whalongolongo le nei tai au, e sili le mamalu, I to tonu le malu, le tua wa e whaia, o mātou lea. Hallelujah. Anga le lei mai oelo mātou tamai. Ia o manuia te tonu o le nei nuu ma le nei ai. Father, we speak blessing over Porirua, over Ngati Toa. Hallelujah, over New Zealand. We ask for this nation, Lord. Bring, Lord, your people to their rightful place. Yeah, maya le tua tangata nu o le nei ele. Se o mātou moli mawina le tua le wanga muli e peo nai fola ina. Tala mo le alo tala le leiso staff o le nei lalolangi. Ma se au na missionary Samoa, ma so se au na lava lo tala whaauto I lo finangalo. Ia alu male mana le tua lo mata upu le nei tai au. Mātou te talo le tua mo le manuia o Jerusalema. Father, we speak favor and grace over Israel. We ask for Samoa. We ask for Tokelau. We ask for the Pacific nation. Arise and advance. Hallelujah. Bless thy people, Lord, this morning as we prepare to hear your word, oh Father. May it penetrate in our hearts. Famanuia falongo la wekalesia. Angalele yolo ina tolo so tai mai lungo ala ata le nei tai au.
ia ia o manuia lo mātou tamai. Father, we honor you this morning. You are a good Father, a good God. Whaopopo malataulanga pati alau e kalesia le tai au. Let the church say amen. Let the church say amen. Whaaftai tātou lala mai lala. Praise the Lord. E te au le awa male whaaloalo e whaatalofa. E tātou e kalesia le tai au le tupai o le tapā ma le tinate tai. E maise le pa ia o le tātou fono fofutua. I ona tulang whaalupe, tai nane le pa ia o le tātou e kalesia. Me lava i maunga te tele se iau i maunga iti. Ia malo le soifua manuia, malo fo le soifua maua. Sunga iau au ma wharitua, te akono. E maise le au ngānu rue o le tātou e kalesia. I ia le li. Hallelujah. Wala watu tātou whanau. Tātou te talo le nei tai au. Oh, praise the Lord. Lord bless you and keep you. Make his face shine upon you. Be gracious to you. Lord, turn his face towards you and give you peace. Lord bless you. Lord bless you and keep you. And keep you. Make his face shine upon you. Be gracious to you. Lord, turn his face towards you and give you. I would like to hand over to Pastor Andrew with us today. Let's give a hand for Pastor Andrew. Praise the Lord. Hallelujah. Let's pray a prophetic prayer over our children this morning. Hallelujah. Ya, le amele si tato lima. Ai. Si mai ia ai Bless tato you. whanau ia. Bless you. Heavenly Father, Bless you. your plans are perfect. Your word is perfect. The future is perfect. By design, oh God, you have ordained the future of our young ones here. That every child, male and female, regardless of age, you have ordained, oh God, with an anointing Yeah. that is eternal. And what you have determined, Father, no man can change. Amen. What you have said, the satanic cannot change it. It is permanent. Amen. And so, Father, this morning, we want to say thank you. Thank you, oh God, for this generation. Thank you, oh God, for giving us the privilege to raise up a godly generation, oh God, who will reveal Christ wherever you have set them to be. That their future is prosperous. That their future is one, oh God, that will bring glory and honor to you. And that will cause the parents, the forefathers, oh God, to rejoice in this incredible and amazing revealing of who Christ is in our nation and in the generations to come. We thank you, oh God, for Menorah. We thank you, oh God, for the parents that you have entrusted to build and raise them up in the ways that pleases you. We release, oh God, by your approval in this time and in this Kairos moment, a covering, oh God, over their minds, over their ears and what they hear, over their hearts and what they believe,
over their physical well-being, oh God, in the name of Jesus. That there shall be no infirmity that shall befall on them, oh God, that will cause the work and the calling of God over their lives to be affected. But let heaven, oh God, be their portion from here on and into the future. We love you, Father, and we say thank you again. To you be the glory and to you be the honor. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Yeah. Our kids can go to their classes. Praise the Lord. Ole manone e tu ina tu le tato o malanga le sa malanga I tuhoi. Mo le lato reporti e pe o na talusanga I mai le tai au. Let's hear a report from our Tuhoi mission, Sister Tula and the team. Praise God. Leila Tua, Tammy Malala. Praise the Lord. Yeah. I'm a tiny man, Malfiatelo Toino, the Mama, Dispaying, and Wingamamua, Faipo Valuta Toloto Fatasmayai. Yeah. Viele tuat ya to yalu name tau loto la mau amen ya tato matai lo su val fai pusu iva fapia o le mele ya oto o ato ya faitanga ta malava maso ma papa siso atu ya ila to le suwafol tama le tali malianganga pa ia amen ya faftai le tu on malana o le malanga nalu tu pa ile fam tala ina tu le malanga tu hoi Ena ya te fia share to neta amatato ole o se lainga foi fa misiona na all of it se le me ato and na ya lava na tiltilo e foi lo fai foi nei just to singa yeah it's a mana e foi te fam natu ma neta ya can we turn off this light just to get a clear view side yeah afa solo ata ole awa ingale mai rarotonga na isio misionare na avertala lei I Papua New Guinea and fasiotia foi ona tala lea Yesu Keriso le tasina o ainga Rarotonga anu atu I nei tato tangata mai Samoa le tato ekalesia la mosa po le whakasa e na isia ainga pe uma vangai mai fusi ya alo I pea isi o tato ata de na isia misiona se tasi leo tinafo ina fo mai a sa alu fa leo na tala lei I Papua New Guinea na isi foi o tangata na fasio tia ona tala lei a Yesu Keriso. Is that it, Alo? Oh yeah. Tasi ata a e fimala malama ti teo e mfaina email tia o pe amono le te email tau sefe fa ne tau le tasinga aina mai Samoa isi o mai songi o isi savai isi lava mena o mai nei tangata ia mai si o tato tunu pero Samoa o nei tangata na fasio tia o na tale leia Yesu Keriso I Papua New Guinea. So the other photo please, Alo. Ma fanga na fi na e fali atu ata ya tato nei tau tu mana o te fa manatu le saunga tala lei le o tato ai nei vai temi ai tanga ai foi no foi tatu no foi
toi comfortable a tātou e vi le atua a. Le mawhana whana, le mānai ana whuanga. Ia a o le, te o tele tangata lololangi, e su e ia pu mo o hanga. Pela o ata ia le tasi leo mission, e tele na malanga toi fo ele sunga whawhenga a Timo o Nepal. I keep going. E solo se me whai sauninga nei tangata wa ese fo tatonunga ni atu nuu. Ia o tapta ele lea, tau su e whai e papati songa na i tangata. O te loe le o fetu ainga le ia, longu nganga le whasu sua le ulu. Ai tau mawhai pēna i tangata, ina ia tau mawhai ia tā. Lai lava tala leia Yesu ke riso, amen. Praise the Lord. Ia pe uma o lunga ngal whale a Timo. Ia o le sunga lea tamangi i Nepal, o le sile wha misiona. The other reason why not from na oi whaali atu le atalea, ona o le tā ua, o le whale lea tātou I, le whale tatalo. O le whale lea o ua le mana atua le wha misiona. So when we go out on missions, ele whapea le o whaiatonga luenga, it's a teamwork all together. So that house of prayer is very important to those who goes out on the mission. So a matututu ai fo I le situ, e tale tonu le nganga o lo tutu atu fo ele tatou, e ka le sia o tatou whapatonga fo I. Amen. E tu I atu le tatalo wai le whainga o fie a. Alo, the next one. O le leisile misiona I Israelu, e lo alo e fo nei tau sanga Novema, o lo au lia I ele lo whamalanga leo le atua. Ia e mwhai whanimalanga atua tau sanga fo. Ia wai atu ia rapai ma papana tu mai, ma nai ele avas tu maaloa. Ia wai asfale tuana usa o whai mai lano I luma Israelu le vevela lu munga la a. Ai whainga tātou e aveina o tala le Israelu a. Keep going, alo. Ia le tasina o fono na o atu e whaile vaenga e tata o malanga Israelu. Keep going, alo. Praise the Lord. Ai whaise temi ona whamtala au ai ili atu whaile le sunga le whawhenga ia po tamata I tai foi. Ia nisina o ata na o fia whaali atu nei tau ina ia Eva. Ina ia picture e lo mawhau faule le mea le alu atu I. Nei whapea tātou pau ale o tato mele whai tato furniture, whai tato nuu, whai tato vi inga I le ai. O launga luenga le whai whafo. Le lafo e tato wha misiona. O le tasina misiona na alu lua fisfu tolu I Samoa. Ia le sina vaenga I sa whatoa na alu e fwel wha misiona. Wai mo I lava I loa isi Yesu ele Italia ina. Amen. You can keep going. Ele ngā lalo tangata le upo le atua. Amen. Praise God. Okay. Ia matatata mulmuli la. Ia o te whia muli mau e netai au. O le malanga le na mato atua I. O I te atu I fo alo le ata mulmuli na wha mulmuli. Ia le ata le o lanu ma veo. Lo whaitanga mei whafole ulo vai. Wha misiona. Anam la atu mai tue wha manatu ia veo ma lanu le wha misiona. Praise the Lord. Tue tu ia te tue wha manatu. Wewa aile mea na iere misiona. Yeah, praise the Lord. Yeah, tu ia la te leo. Pei foi na sau persa valinga. Alo atu ai le tunu ulela. Oh, alo, you can stop for now. Le mataina mai foi o le tala inga foi o sau le tala lei. Tu ia la ia e ka le sia ma me ese na oi foi le toi ina fatu inga o e ka le sia tu valu ma isi tu lo langi. Nga te foi le tu ma futa matina ia tia ma tau tolo na plant foi ia fatu le ka le sia lo inei foi le te mai ata fo le si foi le tangata na plant plant e ka le sia ima ia lo langi. Ai o le malanga le na matua atu ai nei tu hoi. O se mea wa lewa na plane le atua, amen. Nei te ito wha apele matua e wha savili tu hoi. Wha apele o e ta whawhau. Tonu ala e ta whawhau isi. Le o malanga. Au te iloa o mātua umalawa no
Na tasi lo mātou loto le misiona le na mātou aluai. Ia talu ai ele I lava le sunga le whaafeangai ngā o le na planina ngai malanga. Ia ena avea I mātou mta I ma, masui, o mātou matuanga ia tu I tu hoi. Anyways, lo o tatou maafuta foi ma le uso ya moana o se tangata foi wa na sautono tatou a inga le tausanga na tea. Ia ona, o le tala inga, e o se me whai ngō fie. E le wha pē whai ngei e wa aia kua kingo mai kai au. E wha pē nāla whai ngō savalinga le na whai nei ma le uso ya moana. A tono e se foi se awala na sawa yo me wha pisingisi ma mea whale no. Al mena e selma e o le atua e lana ngai o inga e whai e le atua wala e tue suia e mea uma awalo na vi inga. Ia ona alu ai lea saure le uso ya mana o te lofoi. So telo tātou we played a big part. Ina malanga lea na alu ona o lo wopo atu se tina lea o lo ata hatu ta ilo pete tanga mono singa se lua se furu tā la wa tiri en fia ina lona loto ma le mea na to sina mai I lona loto I le tatou e ka le sia ele o le ingoa lao menora ele lo ingoa le whaife au pole ingoa le tai po ai lava o le ingoa Yesu e tatou tau aveina amen o matou atu lo la I le ailo tu hoi o matou tono e tangata o le whaife au o le kale sia moana o le vanga ile a ringa tu. Ei moana. O le whatutuanga la vanga ia. O le ringa tu. O mama la, nai o poto a mama e whai a. Mama, o poto a mama e whai lima le vanga ia pe a whai la tatalo. A le mewa tupu. O le teimi na sawa istama aloa le na sawa istama aloa le na sawa I o feipen masion to o lua. O le mea tupu o lo alu sa I linga sia vaenga o lo mana o lo fiatali ne fisili ese o lo iele mea lo pupuna I tono la tolu ai le o lo fa matala na o mai lo la ia lunga li le I o la ue whaife au le tatonunga le na a o le teimi na pepese le fa ili tal nofo ma whaife au le ngata fo I leo dad na o le unga li a o toto le fatu o te tole fatu. O le unga li la lea, e fiso tai ama le uso ya moana, e fisiri mai po ai si me tanoa ina tatu e ka le sia me wapena. E te lea lao te me e tatanoa ya moana, wai mata tatanoa moana te mi uma, a le ngata leo mama dad pea sa moana e mate ma futa. Wa avea I lo le fiso ta inga lea, le na mate malanga tua I loa. A o mate atilai o le a ai lea, matoi tua o le push kusa pasi mai au ala ta pasi mai au building te tele mana nai ai laku lo kama whaanga le pefua au ala pefu whaanga le e tua matua I mamau e tua le mena matua o ai le alala I fo ele whai au le tatununga le ale mea lau tupu e te le o le vāvenga le tua na whai amen ile malu lua le po a te le o le vāvenga le atua na whaia fui ina ia tangata o le winga lau tala vāvenga o le suia o lato loto suia o le whaife au la lea na mata mafuta ia na tangi whaife au matuta noanga muli ua o whimana o whaife au e a ngai mai loa I e tau so e so e le tato nunga lea tātou ia mawhia mafuta mai fo e toe ina ma ai te ilo la ia fa mai lo moana ia te au mai ke rei li kula pe umala o aru ki a angus pa ia o ko angus pa ia te ia le atua au tangata ia ina tangata e whaingo fio na le liu la tau mawhawhau ai pau a tangata mawhai ai o Yesu amen na o Yesu lava e mawhai ai e ta pau mea tato e whai o tato sa vali le whaatua tua ma tato tutu whaatasi le tatalo tutu whaatasi le support le tasi ona alu e foi la ia le tanoanga mastui smalua e teu tatanoa whaanga le casual mas smalua ina wa umale mata whama vaenga li pōlea whamai o ia wa mawhawhau pe umai maana ia foi ona whaise lotu I o ia la toi tu hoi vi ia le atua ale mea lana whamai smalua pa e mua e fia malama a tili I le tatonunga lea ngai eila na masarsalo o le tali lea
o ana fesili lo fesili ngia foi ile lato tato lunga ia fa ftai ale tu na mana ia ma to wo ile hot pools ana na au mai le vanga ia va tu foi tato ma tanga fa ma fa na i o hot pools a tu hoi o ia o fa fola le mele na ma to filo ai ia keep going wa ia tu le hongi na fai mai ia te malo no fotong tonu ai lunga o le vai o ka se le ngai tu al mena ma to ia ia na ve foi la ia te mata tai ma fofonga le aso sana ia ai bisi slom to si moto fa ula umana tanga to le o ngale no ma to bo ai ia le ngate le o le sunga ia Andrew o ia sa fa ia le upu mul mul ma to po fa to elau ia le ngata foi le tina ia uni ia o king o queen ia o ma o moana ia ma ona ma moi tu le garage le ainga ia ai vanga ia le fai pine ia na moi tu no fale ma fana mana ia le fale ai o la o lu ile fai fia share to nei tai nei te u fa pe tato o le mele o ai foi pe fontala no le tina ia tia le la sa uni fo fa missiona o ile tato a inga nei menora o ile le pusha to ele mele o le send out to tangata e pe ole o ngana o le tato putu tatalo le o longa luenga fo ile le fai fa fo tu sa wo ave ma to ma sui o le tato a inga e o ta la ia tu Yesu te lo ese ale ese yo falo nga pe fa inga le when you give birth to a new soul for Christ I found out we no sanga moletua but if I long what to hola mai to tonga and so no fala mama fa o mea o mai to go through in life you know everyone a struggle everyone a problems nei masisile is fa fita uli and o te mi fo ya o fia ngai ma fa fita uli o te ma fa lava what is that compare to what Jesus been through. O ha e nei fa fita le fa tusa ile tangata ile hisanga sala le se pona fa mai na ino sia ale hai masana nga sala na faya mo ai mo ta to ma ta ta se pe o ia na ma fa faunga o la lui foi le ta to nei tai au e ei me poloka i ta to lo fa nga ina mo le atua a tonu o ni o wo a tonu foi o se tonu tatu e kale sia a tonu foi o se silo a inga polo fa nau polo to o lua o te lui a te oe ile tai au nei o le teimi te man ma loia nganga mo le atua e mi ngoi le atua e tonu lo a inga e na te pui ana fai atu tala lea o ma atua travel ala o le misiona le atua o la matola iti mai te lo mato teimi ma te nofo malai babysitters ma te ngata ai te loe a ola o e fai malanga le misiona e tatalo e kava mato le toto na tausi mato e le atua ala le o mato tua mai foi o feo lolo koe kiki aseki but at least e lo i fafoi o le aka a vili makamala i o ai fafetai le atua ona nausi tai la ua i le faa misiona na usi tai la ua i le vala aua le atua. Because they saw the bigger picture. Ma pe na furta mai atau tolo ta tele ma futa nei tai au. Na usi tai la uma titia o na tala lei. Amen. Ma pe na fale i tatou hisi o tatou futa to ma futa. Na mua i malai. Amen. So la ului le o tala vou. Ai mese la whana o tala vou. O le taimi nei o tau tala vau tamai o king wati peni. O nei wha peo tau la hiti. Don't think because I'm young I can't do it. O le anganga mua na o man malo ina mo Yesu. O le ivo o tau sanga. O lona ingoa o tali lingo Mikaele. Le alawa nofo nei seno sei. Malanu to alua ala pati whangasau. That was my first soul I gave to Christ. Na o malo ai le mato CA ya America Samoa. Ai o ma teimi nei o lo serve la vela ua as assistant pastors. Is that no say? O le vanga le e mato e ma losi la vela lotu pupe.
na whanau mai ele le anganga leo le loto leo le fatu wha misiona ia te ao. A tatu wawa ai foi la le ex na hilo. A tonu na wha apea to tele o na se wha ili a whai anga le kaka e wha ani mai maanga i o kaka ale au poisia maanga ia mai leo le waenga ia. Ele perfect le ex na hilo. Pa o le misiona. Ina ia fulisa ima sui sui ma lia o langa moai mo le atua. E ei teimi ia ia tu la fono a tātou i tono e ka le sia which o le mele lei. Ai a whaamalo loa tu loana i tangata i e tua. So instead of le loa tu a atiri tua, a le ele iksna hilo e toi e tapoa mai te tonu, ma toi whaamalo sia. Whaasa uni e toi tongi mai tono le maia. Amen. Pei o le fatu na le iksna hilo. O le tau sangala le nei, le amalanga tu e foi ta maa, tinama maa to le iksna hilo. E ave foi matoe fa manatu matoe fa malosia sa mo foi a tonu foi to fa malosia ya mato ye rev mato va inga ma rev to fa malosia ya mato ye but the whole purpose ina ia ola pele misiona le tua ola fo tuanga foi o tato a inga o male ngata le fa now awane e fa vai le misiona e teme e complain. So le ho fa afia ima hoi o la vin, hoi pa e lilo i o manatu. Le mea leo lo tau mawhai le atua, e tuu mai tonu ia te tātou ta e toa tasi, amen. O le teimi e te alo e wha misiona, e mi ngoi e fwoi le atua sa eu i tātou, praise the Lord, o wha manuianga. Ma nai e tau talanga tina ia tia teimi na matu e Christchurch. So se teimi e mateo e misiona, e wha manuia le atua ia menora. Mena tangi e foi le loto malanga nga wai. E misi mai ata so e ka le sia. I te leo te me matu malanga ai. Pa matu te tali tonu. Au matu woi wha misiona. O longa lue mai foi le atua i tonu se o tatu a inga. O le mea la le tatu e ka le sia nei tai au. Se wha maa losi mai. Se tu uia le wha vai o le mea sa tani. Te leo te me. So se te me e wha vai me sisi pe whai me se talo tingai. E o te le wha vai e wha aola tō tonga. Wa kili ai ngoma koe o malo e le malo vale foi ala ngale ale malo e ale ave tala le Yesu ia vei tatou ma se tangata e nau e wha nau mai e sianganga e te lo me te le o iloa ina i le langona na i te le o wha teita ia tango foi lai wha teita tango foi lai wha man malo sianganga ona e loa la ia le winga lo whamtalanga mea na eva ai po le hale sau o le vasa e ata lava tula le matangi. E si ia ulima. Po le alfam talanga tangata e leke a ia. Ai sea, o te loa o tulanga ia Yesu. I know who I am in Jesus. And po le ala le whapena foi la ia te tato uma. Once you know who you are in Jesus, tuck to the hand problems. Tuck to the hand tie. Nah, just kidding. So polea, and you need to famalosi. Fight out to spaia. Fight out to spaia, amen. In a famalosi, so ia o se talapupula na I tu hoi. Ile mata fainga malanga. Esse yo le merena tupu tu hoi. Wa matu wa isa ve uele atua loto tangata. Atau talai fo ito ina lea onga le na mata wo ele kurai. Ta oivanga. Lea onga mo mua lea na faia le fa atereo. New sila atua. Na onga lenga matoi na tu la ilo ia papa hola o la manatu ia la fai fo me fa sa mo we wo ke in for my ko inga this is the day that the Lord has made only fa va ve ai fasima ko ai na tu la vo yelo na authority mai le atua mana ia tau tala I le suafo Yesu e ala na tangata ba ia tu peta tau tilo solo ai le ifo ia le suafo Yesu ma tau to ovangale ata taule na tu ilea aso maona o ngai ngana matalo na fisiri na tangata o atu le fale e o temine le falta tovi ingana nei ale na vili mai se unga li ile nga fa video mai moana wa nga lala tangata le me foi la le kalesia ye moye tato le mafa fa malo kingdom minded ele se lotu yes we are here in the church. It's ato
so hani le tasi, pa ia mafau fau fale malo, e leo se lotu a tātou o le lotu a ia. Amen. Hallelujah. O le lotu a Yesu. O le mea la lea, ia e tatalo o le ingoa o Fabian Mawiri. Wiri, Fabian Mawiri. Pray for Fabian and Wiri. The talo mo Fabian Mawiri and the whole family. Matangata o mai tu hoi, ia manatua ia tau le rangi tu ilo tatalo ina ia suia le atua e avem whaotanga a i lea nu. Amen. O le lo tala noa foi ma papa si vaenga lea. I mena o mia la to le loto wha maangalo. Wai wha maangalo lo i nai ui mai wha malo longa. Praise the Lord. Ia e tatalo ma losi toi aiva aia tu tau whai vai mai ne tau sanga toi tui le pelu a toi alu ma le atoa. Amen. Praise the Lord. Le amele alanga mai vi ia le atua. Yeah, maybe te ofia faise mo le mama, papa, Andrew. Mwana, did you want to say something? Oh, okay. Yeah, pauna mo le mama tu hoi. Out te fia tau atu tatu olo to the reports. Thank you so much for praying for our mission team. Thank you for using that room, hour or 2 hours, because that room means a lot when we go out. Lea whelala sa, uni malanga sa moa. Ia e manatua le i le potu lea, e tu ia tu e mātou tatalo. Ia o lea fo e tatalo le eksna hilo, ia e se donation a tātou. E au mai, au wale malanga ne sa moa. Praise the Lord. Wale o mātou e represent tātou, amen. Ia vi ia le atua, amen. Mission or no mission, don't worry. If God take us there, He will provide for us there. But we have a whole pork and half a deer from Tuhoi. Yeah, all the astonela stonai. If I alevin price giving alevin. Yeah, if you wanna come, you are welcome to come. And if you come, just bring a little dish. Kako celebrate the Thanksgiving. Maltua o Tuhoi le mission mo tangata maoli. Au le vin o le mission mo le au Catholic. In Jesus' name, amen. Sorry, one more thing. I just want to say thank you to Anaipo Sita and Maftanga and Manu. Mole whangaina for to omare fuele whanga. Vai loa, ma to yalu male manda le fuele ngalu. Yeah, eval awa too, yeah, precious. If Timo can play our song real fast from Mole Lama. Ole pesene, precious Lano and Val. Ole pesene masani nga mato usuina. Itemi o mato malanga for famisiona na yo mato matua. Amatolai tina tu sia ele. Taita ia all e chile terminate sunga ya tafunai. Masian fa now mai ava. So we're going to share this song this morning. O se faama losi ale fa now nei. Amen. Oh, Rev, can you play the verse really easy? Talo foi mo la uso nei. Le ngata foi lo nei tangata. Praise the Lord, man toma tu te talo. Te me uma te talo na yedfa uma le atua. Pa tu la ele suino na vihinga. Praise God. You saw my war.
whai au. Amen. Praise the Lord. Amen. To have a pache via ile tua nei tai au. Moli atu le ngang whaftai le tātou misiona sa alui tu hoi. Ia, na tue leo tātou whafonga fo ia o tala fo ile anga le leo le atua. Ia, talo fo i nei wha moi moi. Ia, ina ia whapena na whatau nue le atua. Amen. Whatau nue le atua. Ia le wha moi moi pe ona iai. Ia, te lo wala au fo ile atua ia tātou i tu hoi. Ia, wā whatu ina o si tātou ngā ruenga tu hoi ia tātou te talo ina ia whatau nue le atua mea uma. Ia, ina ia whaia le whina ngalo le li. Whai lau tusi o na su e ai lea i le luka lona mta upu e. Luka lona mta upu e fitu. Praise the Lord. A o so atu pēl tātou tusi le nei mo i lātou o lo mun ta ia le tātou tusi whaasolo. Ia, na i te silafia le so o ngā mainga o le tātou. Ia, mo i lātou le whatu a whaalongolongo le tātou tusi whaasolo. O leo tātou o le tusi o luka le tātou poe fitu. O le tusi a luka. E pei ona tuele o loto ina ia alun tātou tusi lea. Ona o luka e na te portray inga Yesu o le atali o le tangata. And as we've learned from the last, I believe, 10 or 12 weeks, i le sona tātou te au ina mai a Yesu Keriso, e ala i mori mau o le whai evangelio luka. A whailau e lau tusi, le ua o mai tātou i le mta upo e fitu, lona whai upo e sfuru ma le valu, e whaangata mai le whai upo e toru sfuru ma le lima. O le a tātou whai tau whi lafo a i mai ai, mta upo e sfuru ma le valu, mta upo e fitu, whai upo e sfuru valu, pau mai le toru sfuru ma le lima. Ua whailo atu ia Ioane, nei mea uma e ona soo. Ua mai ia tangata ia te ia, ua whapea mai. Ua awina mai ma ua Ioane le papatiso ia te oe. Ua whai mai, po oe ea le maliu mai. Pe mātou te whaatali atu i se tasi. Tali atu leo Yesu ya te ila ua u whaape atu. Ina o atu ia o lua, ma whailo atu ya Ioane, o mea ua o lua wa ai ai. Ma whaalongo iai, ua pupula, tawaso, ua savavali pipili, ua whaamaina le pela, ua longo tutuli, ua whaatutuina e na oti, ua fola ina le tala le lei e mātiva. Ua e na awina mai e Ioane, no oane ai leo o lana la unga le moto tangata ia Ioane. Na o tau o i le vao e mata i nia. O le u ea ua lulu ina e le matangi. Pena o tau o e mata i nia. O le perfeta ea. E moni au te whai atu ia te o tau sili lava ia i le perfeta. O te whai atu fo ia te o tau. E le aise perfeta i e na whana nau i whawhine sili a Ioane le papatiso. Au lea u pito i titi le malo le atua e sili lea ia te ia.
A le au whaaseo ma le au au tu la fono, wa la tau whaalea o ngā ia te i la tau le pule a le atua, ina ua le papatisoina i la tau e ia. E tu sa ia matama iti, ua nofo i le malae, ma whewala awai, ua whape ane, ua mātou whaili atu ia te o tau, ai tau te le i sa mai, ua mātou whetangisi atu ia te o tau, ai tau te le i tau whai tangitu i mai. Ua saule atali o le tangata, ua ai o ia mainu, ona o tau whaiane lea whauta, o le tangata ai tele ma le inu waina, o le uoa te lona ma ea angsala. Whamanuia mai le atua i le whaitawina o lana fionga, tau iena ia tu maure vi inga ia te ia se ia o i le whawawau. O lau mata upu whaingofia i le tae aole ne i e whauru tala, fo ia le loto ma salo salo. Settle your doubts about Jesus. For ia lo loto ma salo salo. Ili o tafa mai whai aua te ma salo salo. Hallelujah. Ana ia ia o le whiaua le atua le tae aole nei sa tau talangia e fo ia le tina apostolo le loto ma salo salo tātou tangata. Ia i teimi tātou te ma salo salo ai. There are times that we doubt Jesus. There are times that we doubt God, especially when things are not going our way and we expect God to do it the way that we ought it has to happen, and then we begin to cast doubts in our minds. Hallelujah. Iai teime e ke expect ole a whai le tua se mea, ai ke ua le tau nuu le mea leanga e mga ole a whai e tusa ole mea le ke mga oai, o ngā vele ma mea ua e masalo salo ai le atua. Fien teimi o tātou masalo salo ai le atua i mea na te whaia mo i tātou. Fien teimi tātou te masalo salo ai le atua i mea na te whaia mo tātou a inga. And there are times in our lives that we get disappointed with Jesus. Is it teimi ngai disappointed ya Yesu? And then you thought to yourself, Jesus, is this really happening? Hallelujah. E la taimi tātou te maua luma ai i o tātou manatu. O le a whaia Yesu mea tātou te manatu, tātou te tatalo atu ai a te ia. Ai te ua uma e altau sanga. Ai se ai le ama se mea o kau ngu mea ngau whaia Yesu. Say amen. Hallelujah. When I first become a pastor of our church, my very first burial was Mama Fasalu. And that was my first test as a pastor. And when she was lying on her sick bed, here I am, fresh out of a Bible college pastor. Here's a woman sick. I say, I'm going to pray. Horabaka, shetarabaka. And then Fasalu passed away. And I thought to myself, wow. I prayed and I really thought that God would raise her up from the sick bed. Hallelujah. And it really set me down and I thought to myself, okay, I better slow down a bit. Hallelujah. You know, if I pay nale la ngona le ya Yohane papatiso I. That is exactly what is happening to John the Baptist here. Wa matau na masalo salo Yohane ya Yesu. Wa matau nga taute Yohane Yesu, because he expected Jesus to come through, yet that was not the case. Ele o mea nga kupu. And there are reasons why e mafu anga o ilo utel tolunga e ala o faita watu. Mafu ai o nga yai second thoughts e yoange. E fatatau ya Yesu, tali tonu fo yo ni mafu anga fo ia. E mawhai ai o na e masalo salo fo o ya Yesu. Ma e fa pe ifo lo loto a. Yo usanga whaiar nge mea ia e lo pero sa o nge mea kau ki whaia. Are you with me? Hallelujah.
O le memo mua ngau mafau fau. Wa uloa pe wa mata yo nga masal salo Yohane ya Yesu. Because ele iwi wori nga Yesu Yohange I mele leo lai na te whaia. Mele leo lai whaia Yohane he did everything right. Ma ngai ai o le ministry a Yohange. La unga le vao. O le leo le teu le ala. Na whalau le ia le ala o Yesu Karisto. And he preached repentance. He preached righteousness. Ai maise ai, fai maile tuspa ia na ia hawa ina fo I herota. Ina ua ia whaoa le avao lona uso. Everything John did was right. Yet, he's in prison. Hallelujah. Praise the Lord. For all the good thing that he's doing, mea sao, mea lelei savali, he walked with God, have fellowship with God, walk in the ways of God. And instead of having a good life, he's locked up in prison. Te loa peo inga maka loang fa pe yong a. Te pe kau esian mele kupo ya uma mea uye fai. Te loa ka le se te me te sa ia I le atua. Me se lava o mea uma lava o lo e faia, o lo e savali e tu sa I o le fina ngalo le li, mea uma lo e fleaise, le misi le lokue, e o I fonka kalo, e o I mea uma, and I paid tithe, gave my offering to God, yet everything is not going according to what I planned. How many of us can identify with this? Hallelujah. E ke me mangai a uma me fai. Ale ia mase me o sa mai fa pele. It seems like ele o we war out ele o tau I mai le tua ia tia un me sa ka unga o I expect more than this God. Hallelujah. Melo lisi me tatu te maua I tus fai tau. Wa mata o na fa loto lua. Le loto o Yohane. Hallelujah. Yo po no foi to tonu al fal pui mafo fawai. Por me ea wa se sanga me wa fai. Wa tupu ai le me fa pe ia tau. Por me ea le fina ngalo leo le tua. Why things have gone the way they have? Could have they gone differently? Ai sa ea wa wi wai to tonu al nei fal pui. Ai sa ea wa mai ai. Ai sa ea why is this happening to me? The other thing that we can see in our text, that he's restricted. O lea ua loka I kongo al fal pui. Eloe, serve Yesu. Alai loka al fal pui. Fa oe, ai te au nei le atua, ai nga o mea reanga ma me se tupu ia te oi lau soifua, bala wina. O aila le mas, o aila le fa loto lua ya Yesu. Lo ye te mi tatou te, oh, we go for it for the Lord. But nothing is happening to us. Everything is going against us. Lio tafa mai fai ei, au e te masa salo I leli. Hallelujah. Praise the Lord. Mai mun muri sa o mai tawina I tanto tusi fai tau. E pe e sele malam lama anga sa ia Yohane. Mai lo le mele sau Yesu e fai. O le malam lama anga sa ia Yohane. O le asau ne Yesu e mai le whamsinonga ia Roma ma Herota. O le asau Yesu e mai le whamsinonga. O le asau e mai le baptisonga le afi. E te maua le luka mta au potolu fai upo e fitu. Fai mai Yohane, hei o tau whanau o ngata fe ai. Fasolo mai fai upo iwa, fai mai Yohane o tau e teia e le tu o la au umai, le fua e teia malafoina le afi. And John was bringing judgment upon the people. Ai vai aku Yohane. Here is Jesus that he prophesied, behold the Lamb of God. Ai leo sawe au mai se afi. E leo sawe au mai se whamsinonga. O lo sawe au mai le alofa tu no le atua. So he had a different understanding of what Jesus' ministry and what Jesus is bringing. And that's why
Nga wala awe Ioane o na so o mai. O mai e o e whai a Yesu. Are you the Messiah? Are you the one who expect? Because the last time I checked the Old Testament, you shall bring judgment. Mai Yesu, o mai e o e whai a Ioane. I have come to bring grace and life more abundantly. Hallelujah. I want to bring with you 3 response of Jesus. Tolu lava tali e Yesu na tali ai le loto masa salo Ioane. O tel tonu fo yo tali e tolu e tali e toa Yesu ia te oe I lo loto masa salo I le tua. O e masa salo I le tua il nei tai au. I don't know if you are at that point that you are rethinking your position in Christ. O e masa salo e la wo nanga o lo fai le tua. O e masa salo e lo walu I le tua me va pea la uma me uma ko ya fo e ako lo pa o le amangi me o kupu mai le tua moa. Are you having second thoughts? I want to share with you 3 things that Jesus responded to John. Au tali tonu fo e so ani lo loto masa salo pe afa peo e masa salo ni tai au. I kilo ka ka ngai o ka fa po e po ngo fo masa salo pele ai. Mai fai ai o te va ai tu lava o e masa salo lava I le li. Memo mua. Le talia Yesu na talia tua ia Ioane. Fai mai Yesu I so o Ioane na awina mai. Ta watu ia Ioane. Ua wha malolo mai. Ua ta laile, tala le leie matitiva. Ua pupula ta waso. In other words, tell John, the work will go on. E wha wau bea le ngā luenga na ou a mataina. Ke lo e kalesia. Pe ke masalo salo, pe ke le masalo salo. O le talia Yesu, e wha wau bea lona wha ngā ina oe, e wha wau bea le wha ngā ina e le atua o le tato e kalesia, e wha wau bea le wha ngā ina e le atua o le mafutanga tina, e wha wau bea le ngā ruenga le atua, e wha wau bea, e wha wau bea, e wha wau bea. Hallelujah. Continue on. O le respond nga Yesu, nga respond na ia Ioane. Jesus will not change his agenda to match our expectations of what he ought to do. No, whether we like it or not, Jesus will continue to heal the sick. He will continue to open the eyes of the blind. He will continue to use you despite your doubts. Hallelujah. Ke lo e te mi tātou te māsalo salo ai le atua. Ai le ai se taimi e tase māsalo salo ai le atua ia te oe. That's why he has entrusted you with all the things. Why? Because he will never doubt you for once. He will never doubt you for once. Hallelujah. E whaia pere mea na fio mai ai Yesu e whai. E whatau nuu pere whalinga o le whale. E whatau nuu pere whina ngalo le atua na wala uai tātou. Pe tātou te māsal salo pele ai. A whapeo e whafonga me le tai au ai a matauna e whalua fe sasi lo whina ngalo lo wala wina. Au e te māsal salo. E whaia, e whatau nuu fwoi e le atua ia te oe. E pei ona whina ngalo ai oi. A pe ave space vi ai le li. Hallelujah. O le whea ua lo tau moli e Ioane ia Yesu. Now is not the time of judgment. Not all things is to be straight right now. But there comes a day I will deal with that judgment. But for now, I'm here to bring grace. I'm here to bring life. Hallelujah. Praise the Lord. Pauan mea lai fia wa ai mai ai oange ia Yesu. Lala leo longa loto mātou salo. Sau ia Yesu se au maia le whamsingonga se mako i pingi umai la wanga ia le tari tonu ia Yesu. Ai mai Yesu le ai o sau ina ia o tau maua le ola. Mau tau maua atili ai lawa.
Listen, church, Jesus will never change his agenda to meet our expectation. It is you and I that we have to readjust to align ourselves with the will of the Father. O le tali lona lua Yesu, na tali atu ai le loto masa usalo Ioane te maua ile, fai upo ilusu wha, anga iatu le lua sfurvalu. E wha malo si au Yesu i taimi tātou te vai vai ai. When we're down, Jesus is always up on us. Le loto vai vai onge. Le loto masa usalo Ioane. Ai te loo e so se kei me ke loko vai vai e mai loto masa usalo. O le memo mua te whaia e ke le sau le loto. Amen. Le la ua o mai Ioane le loto vai vai. Ma le loto masa usalo. Ma le loto wha alua fesasi. Wa kili ai fo yo lai loka e kukongo al wharpui pui. Ai le lo foi po i ngisi o kalango ia ia yoange kongo wharpui pui. So le ngai vai mai fori o lau kamaria se vai o ngai ke loka ria lai. Pe fe wai solo isi faf. And all that noise coming to John. Le ala wa down yoange longa loto. But Jesus never down us. He's always up on us. Taimi uma tātou te vai vai ai. E whama losi mai Yesu ia te tātou. Ai whai kaunga e mā ngai o whama losi Yesu. Whai mai ar whama losi Yesu. E moni o te whai atu ia te autou. E sili lava ia i perfecta. O ia lea wa tusi mai ai whauta. O te awina atu lau sa vali. Na te teu te ua. Le ala o le li. Te loe ka le sia. E tali tonu Yesu ia te oi. Jesus believes in you. I don't know if you believe in yourself or maybe your wife doesn't believe in you or your husband doesn't believe you. I want to tell you this morning, Jesus believes in you. And you can do it. Touch your neighbor and say, you can do it. Hallelujah. Fa mai fa upo luas furvalure, fa malo si awa Yesule, ile loto masa o salo Ioane. O te whai atu fo ia te autou. E le ai se perfecta ie na whana nau I whawhine sili. Ia Ioane le papatiso. I know, John, that you are doubting me. I know that you are doubting me right now. But I tell you that there is no prophet greater than you. Hallelujah. E vai e manaia. Ese le manaia. Ese le. Lisi le ministry. Ese le manaia. I tato e kalesia. E whai ngoa isi o mo le tau wha see ma le tau wha walea. E leo tau wha see. O le ministry le tele na maua nei tina ma nei ta mama tutua. O mo le ministry o wha malosi. Amen. Ministry le kele ngau maua mai fo isto ino pai lati. E fo isto imi tate sau kake kau loko vai vai for his time when I see Bailache is always giving me a hug and oh praise the Lord. Aka ke umalonga kau po Bailache so ko seki mai for me Elo e kale si develop le ministry le leile ma fai e tātou na fai. Aloe so se kai me ke va ai se tangata hug them and tell them wow praise God it's good to see you today. O ka ka sa ola mo ko ai umalonga opo menga renga ke so skemo ke ai ya mo fate opo mo fate vai praise the Lord hallelujah wa ke le lopo a mela ko fu se o te li mo fate le vai aso ato ai ato no ya ngalo opo atu ya te ia e fo ai mo vava ya so sau pe o ia mo o ilo ai o lo fia opo pe o ia ya te I make it a kango opo tangata o tafa te mini. I want you to turn around and hug that person next to you. Tell them something nice. Lift them up. Encourage them. E kale sia e va ai o lai fa vai vai na iso tatou ainga. Vili ai fa malosi ai. E te loa lava nei tatou ainga wa matau na tau loto vai vai. Se o lau ngā ruenga le nai te wha malosi au. Le ngai le aia se o tātou e malosi pēa I te mi uma.
E iai le taimi. E iai le taimi tātou te loto vai vai ai. Ai le o lo vai atu o lo fa vai vai. Ona e vili le iai mai whape atu. Ngā le lei ngā auangi e fo ia iai. Ai mai a pasta o ngā ua. Le o ma kofo le kau ma wau hoi pera. O le makau sanga muli fo ngei o ngā a. E wha au au pēr ngā ruenga le tua. Are you with me? Hallelujah. Praise the Lord. E talitonu wina oe le atua. And that's why God always speaks highly of you. You are made in the image of God, the apex of His creation. E le ai asisi righteous. E le ai asisi poseta. E le asi kemi o alu se kalava pea. O la ia iso le leisi. TJ le wharu wai mai oi Hong Kong. Ngā le pau wā lea. You are special, made in the image of God with a special gift God has entrusted to you and you only. Use it. Whaunga. Hallelujah. Praise the Lord. Anga le whaatua tua ina o e le atua. E le avakua e le atua ia te oe mea ngai kengo ngai ke sila fia mea wa tua e le atua i o lima. Do you have a family? Do you have children? Do you have a wife or a husband? Do you have a job? All these things God has entrusted on your hands. Why? It is the evidence that God trusts you. O le lalolangi ma mea lo tumu ai. O a Yehova ia. Nga trust ai e le atua yopu. Nga test fo i e le atua yopu. Kasi le aso ave ese uma mea. But Job still stand firm in his faith in the Lord. Hallelujah. Is this okay today or I don't? Hallelujah. Praise the Lord. Ele tu ua tātou ele tua I teimi tātou te māsal salo ai. Ke loa I teimi te vai vai ei mai māsal salo ai le tua mai whapea I for know that's it, I've done, that's it. God will never leave us nor forsake us. Mai memon muli, whai upo e lua iwa, e o le toru lima. O lo wala au mai Yesu ia te oi mau ni tai au. Ina ia e manatu tasi atu ia te ia. Please, please, I call you, I beg you, come in harmony with me. When we doubt Jesus, He is calling us this morning to come in harmony with Him. Matau atu lau whaato whala inga I le atua. Kei mea ke masal salo ai o lo wala au Yesu nei tai au. O sai te isi mai. Manatu tasi mai. Matau mai ia lau whaato whala inga. Ono sai mai. Hallelujah. Praise the Lord. Madia I o whaatusa Yesu ngai. Whai upo tolu tasi. Mai Yesu, ua whetala I atu le alii, o te whaatusa ini a tangata o le nei tupulanga. La tau te tusa mani a. Mai leo le tali, tolu lua, e tusa ia matama iti wano nofo I le malai, ua whevala ua I ua whapeane, ua mantou wha ili atu e tau te le I sa mai, ua mantou whetangi si atu e tau te le I tau whaitangi tu I mai. O le whaatusa Yesu, I mo meo ta longa ta maiti fo I e le whai a. There, you know when your kids, they go play house or play pass. That's what I used to do when I was young. Ya veo malanu. O meia sa fai ya lanu ma veo. O fa fiang ko uru fa kasi lalo ka kangi uru ngai kengena. Wa meo I go and practice Benny Hinn on them. When I was young, I go, hey, come. Skamo TJ yang. Oh, sa papa. Papa lalo TJ. We're playing the children. O mea ia ka maiki sa fai a. Mea fai ata maiki ke vai ka alu ka maiki vai kai peo ngafi fai le ngalu ngata ma. Ala o ka maiki fa faulu mo la to fale fa foi ole. They were playing house. Au vai aku disi ala ku mai piche, makua yo piche nga ke fa kai ka ia. They were playing house.
And this is what Jesus was talking about. If atusa Yesu le au farisaio, ma le awali ia le ai na latou te ena Yesu, pe me fatusa tau maiti o laino nofo le malai ai vala au atu. Pepese atu ai mai o leo mako pepese atu sa kau siva mai. Leo mato tangisi au kau fo kangisi mai. E fatusa fa pena Yesu ila tau fa penei. Le la wa mai Yesu le tala fatusa. Fa pe uma le mele nga fa mai Yesu le au fa sai o male au tu la fono. Fa mai Yesu e fa pena uma le nei au nga tupulanga e pe e fo ringa moi ai le moi. Pe e fo ringa ha ai le ha. Pe o fakusanga ka make your life like a playhouse, but it's not a real house. It's just they're just playing. They're pretending. Touch your neighbor and say, stop pretending. In Spanish, no pretendo. Hallelujah. Fai merka la Yesu, vai, nga sau yo ange la unga salamo ma le ami o tonu na tau te ena. Le ua o sau foi, ua o sau e la unga atu le ami i le alofa tu noa ua ai fatasi mai anga sala, au o tau fai mai foi ele ai. O le alai pe e momoli mai e Yesu i le fatau ina o le, manatu muli le a tatou, ina ia matau le tatou fatou fala inga i le atua. Fai mai Yesu na sau yo ane, la unga le salamo ma le ami o tonu, aina o tau te ena ia te ia fai mai le tala la wali o le te moni o ia. Lea foi wa fio mai Yesu ma momoli mai le whaolatanga ma le alofa tu noa, ai la tau te ena foi fai mai o loa ai o ia fatasi ma tangatanga sala. Sau yo ange fai mai o le ke mongi, sau Yesu fai mai, wa ia ai fatasi ma tangatanga sala, o le manatu sa ia Yesu, pe ana popoto le nei au ngā tupulanga. La tau te talia ina le tala inga Ioane le Papatiso. A wā o le sala mō ma le ami o tonu. O le mau le taita ina ai le alofa tūnoa. O isi tangata e fia whalongo i le alofa tūnoa. E le fia pe ala unga le sala mō ma le ami o tonu. Amene. Fai mai la Yesu. Anga popoto le nei au ngā tupulanga. They received the message of John because it was that message that brings them true liberty of the grace of God. Hallelujah. John brought the message of responsibility and accountability. Jesus came with the same message, but he proclaimed liberty and freedom. Come on, church, are you this morning? Can you hear me this morning? And a wise person can bring balance. O le tangata e na te whao ngā ina le whi au o le tala le lei. Na te au mai ere pāleni whi au tau mori e lua. E ele tātou mtawha i oi o le soifua wha le anganga. Mai mo moli mai ai le whi au o le sa o le tonga. O le pāleni le naolo au mai whi au e lua Ioane. Ma le whi au o Yesu. It's the only way we protect our freedom is responsibility. And many people don't like responsibility. They just like freedom. Freedom, freedom. Ale sau o le wha. Use ar wakwa wha per makangi ma wakwa ya wha per. They are not planted. Don't run away from responsibility, because responsibility will plant you and firmly plant you. Don't be like those kids freedom. Al manga yala yo le menga. Nga umalonga fai mera wali yo PJ fa foi o. Another hour or so they were nowhere to be found. Arkele yo la pisi le sa fai o. There's no responsibility. Are you with me? Leo tafa me fai accept responsibility.
is the pathway to freedom and liberty. Hallelujah. Fe au le nao lo mo moli mai Ioane. O le fe au o le salamo ma le ami o tonu. O le tatou matafa ioi lea. Fa mai leo Yesu. Ngau sau e tu whaatasi le lua lea. Tu whaatasi le matafa ioi. Se ia e maua le sao lo tonga moni. A lot of people, they're looking for liberty and freedom. You will never find freedom until you accept responsibility. Hallelujah. O le wala au lea Yesu ia te oel nei tai au. Hey, Menorah! 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 I call you to come in harmony. Matau mai le whaato whalainga. He is calling us in harmony with Him. He is bringing righteousness and freedom. And Jesus is asking us today to receive the grace that He is bringing and the responsibility that it brings to be carrier of that grace. O e masansalo ya Yesu nei vai tau o soifua. Le wala mlama whai o le tātou wholaunga nei tau sanga. We have 3 more months left. Wheo e iai, whaare tangata au au nei leli. Wheo e iai o lau soifua whaale nganga. If you're doubting Jesus, o lo fo ia itali e pe ona forsi atu o le tai au nei, e wha wau pea le ngā ruenga o le tala le leia Yesu Keriso. It will continue, Jesus will be continue to be Jesus. Jesus will never change because we doubt. He will continue to be Jesus. And Jesus is saying, I will believe in you even when you're having struggles in believing in me. And I call you to tune your life to me, to come into harmony with me. Hallelujah. So you can receive true freedom and liberty. Abentato tu la in nichaya. Avis patevi iai leli. O te masau salo. E te tari tonu e tūru tanto e kale si e tūhoi. Praise the Lord. Don't doubt. Next year it shall come to pass. E te tari tonu ole a tele tangata tūhoi manu malo mo Yesu. Don't doubt. Next year it shall come to pass. E te tali tonu ale a te lele sele ngai sa moa ngā ruenga wha misiono o sa unia tu iai. Ai meiseo tutuila. Do you believe? Don't doubt. God is saying there will be a great harvest coming in Samoa. Believe and receive. Don't doubt. Because Jesus believes in you. La pese le tatou pese. Feo e whalongolongo le upo le tual nei tai au. E mana o toi clear uma Yesu, your conscience. Any inches of doubt that was in you today, wipe out. Toi sa nga iane ai o le tai. Koe wha malosi. Toi tolu amasina. We are marching through the last quarter of this month, of this year. This is it, guys. Let's make it happen. Hallelujah. Praise the Lord. Oh, I love you. I love you. I love you, Lord, today because you care for me in such a special way. That's why I praise you. I lift you up and I magnify your name. I want to pray for you this morning. That's why my heart is filled with praise. I love you. You can do it. Yes, you can. Don't doubt yourself. God can do exceeding abundance above all that He asks and thinks.
according to the power that works. Ava peo e nei nei tai au, o e masalo salo, mai fa pe ifo i loto, o a o stangata anga sala. I sin, I've done a lot of bad things. I want to tell you this morning, God can use you, God trusts you. Oh, my heart, my mind, my soul belongs to you. Oh, you paid the price for me way back at Calvary. That's why I praise you, I lift you up, and I magnify your name. That's why my heart. Come on, sing it. I love you. Tell him, I love you. I love you. I love you. I love you, Lord, today. Because you care for me in such a special way. That's why I praise you, I lift you up, and I magnify your name. Oh, that's why my heart is filled with. Come on, sing it again. I love you, Lord. Tell him. I love you. I love you. Oh, yes. I love you, Lord. Jesus. And able, exceeding, Lord. Hallelujah. Heal memories. Oh, blessed Savior, I lift you up. Korabaka shetere. Use her mightily, Father. Sing it again. Shera ba 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 ba. My mind, my soul. Tell him, you pay the price. Way back, Sherabaka. Praise you, I lift you up. Why my heart. Sing it one more time. I love you, Lord. I love you. I lift you up. That's why my heart. Hallelujah. Wala watu tatou tama na whaleuina tatou talo ni taiao. Praise the Lord. Au nei motu sia lau mafutanga ma le atua. Ue whalongolongo le upo le atua ni taiao. E te mawhaia. Yes, you can. Hallelujah. Lelo matou tama after you no lo follow il ni taiao after you matou vai mal mautino le se tu fa mauma yo a ile sa e wina mai fai teu wala lo wala ngona le vai matou whalongo tutoa I mafuanga. As whaftai e fia momoli o le tali o lo walo. A veo se lui tau e toi wha marusia I matou. Wha wau pēla o ngā luenga. E wha wau pēla o ngā luenga. O tau I a Ioane. E wha wau pēr lau ngā ruenga. Your work still penetrate and it will go forth. Me le mātou te whaftai ai nei ngā ruenga o e toi wha marusia I mātou. Mātou te toi tau mwhai. Tu ese le wha vai. Ave ese le masal salo. Ave ese le fa loto lua.
Au mai fo ia I mātou le tua. Se au onga. O le saolo tonga moni o lo afi fi tonu o tiute. E mai se o matafa yoi wa au mai mātou te whatino ina. Mātou te talo le tua ina ia e alofa. Ia e lui ina le nei e kālesia. Mai tangata mātutua se io ye au pito iti. Ina ia aua nei a vea whātālonga tamaiti. E peo na whātusa ia lo walo. Le ola sa ola ai le au fraseio ma le au tusiupu. A ia whātangata mātutua I mātou. Māwhau tonu ma le māwhau lelei. E whetu tu na ai. Lau launga I le tae au nei. Ia. Mātou walau ina ia. Anga lei mailo o ngang pa ia. Moli la upu I finangalo maloto ina ia ofi whavatau. Na ia mātou langona ina le tua. Po le alava lo mātou masarasalo. Po le afoi lo mātou whavaivai. E te le tu ua lava. E te le tu la foina I mātou. E te asiasi mai pea. Ina ia mwhai na wha malusia I mātou. E wha wau pea lau ngālua. Alo whangia lau au auna lo mātou utua. Te mao le kālesia nei ma le whalitua. Alo fo ia I mātou. Mātou tautua e peo na iai le mātou wānofo. Mātou tatalo le tua. O le mea mātou te whaia I le whaiwhau. O e la valea. A mātou stai, mātou whalongo, mātou whaia le mea. Lo awala mai lau au auna. O e la valea. A mātou alofa I a te ia o e la valea. A mātou tausifoi a te ia. O e alea. Pe mātou te sā I foi ma mātou whai upu I a te ia. O e alea. A wao lo sui lea. Ua fisoson mai nei tai au. Iau mai alau whaaloalo le tua. Mātou talisipaia. Ma le nganga fia. Mātou walau ina ia e whamalolo e peo upu na e talia I a Ioana. Ua malolo mai, ua pupula tā waso o sāwa wali pili. Ua tulia foi te moni sa I tonu o tangata. Ta watu I ai e alu wā lau ngā luenga. Ola wā lau lea. Whamangalo ni o mātou whale tonu. Ai e toi whamalosia I mātou a wala I la upu whola I le tae au nei. A wā e alu wā lau ngā luenga. Te le sauvi inga Yesu. E whamanuia ma tā whale uma ma ainga lotu o le nei ngā luenga. Whamanuia I whanau uma sia mātou e kālesia. Mātou mafuta ma Andrew I whamanuia le Epic Center. Anga le lei siona whaltua I ayuni ma lato mafutanga. Pata sfoi ma moana e mantua pele tua whaipen le tai au nei ma siona whaltua. E meise o le vaenga tuhoi e peo na iaile manaonga. Mātou whafta I tele tama. Tele souvi inga pe a mātou fautu ua. Mātou o maltala le e tasi. E alu ala u ngā luenga. Tele souvi inga tama. Mangalo I mātou I lo toto Yesu. Amene. Amene. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Zion is calling me to a higher place of prayer. To stand upon the mountain. Hey, sau chau langa, suruai. So mai le nei tai au. To tell all the people, every nation's that he read. Zion is calling me to a higher place of prayer. Oh, Zion is calling me
Stand upon the mountain and magnify his name. Tell all the people, every nation that he reigns. Zion is calling to a higher place of praise. Oh, it becomes my highest prayer with all that I am. Response to who you are. It becomes my highest prayer just to know you, Lord. Ape ave spate via ile tua nei tai ao. Mo le atu le ngang whaafitai, mātai tai mo le tātou tāusanga nei tai ao. Mai se fōi pa ia o tātou e kālesia. Ia, manatua na ua lea le atu i ai o loto mwhina ngalo le upu fola le atua e le ngata o le tai au o sola. Ia e whapea fōi ia le tātou sauninga i pe ona iai. Mai whi aua le atua le tai au o lo lulu e le atua mea uma. God is shaking all things. Aua te māsal salo lulu unga le atua. E me te tau ona lulu e le atua. Ai whi mai le tala le tuspa ia o le mea e whaatu mawina. Praise God. Ma fuona tu maulanga o lai whaavai i le atua. O le mea i le whaatu mawina. Ia o le mea nai to uru ese. Me la lea wha malosi tatu e kālesia tu mau i le ri. Tu mau i le ri ina o tatu ainga, masio ne o tatu whanau. Ia, ai mori te lea tu le nganga whaafutai. O le salo la whai u tātou o na whailor tātou talanoanga lea sa te talo atuai mo nei tai au. Ia, nai mta upula iti ai e fia whongai nai tātou e kālesia. Ai mori te lea tu le nganga whaafutai tele lava i le tātou e kālesia mo le tātou sauninga le nei tai au. Ia, tau ia ina ia fo i arivi inga le atua i mea uma. Whaafutai tele lava ta maa ua mātou taunu mai le whai wina o le mātou sauninga. O le vi inga e mātou e whaafo i lea ia te oe. Whaafutai tele lau upu. Fola ina le tai au o sola. Meisi o le nei sauninga le atua, tau ieina ia veo mātou loto. Ma ele le leie pa ua i le fatu o lau upu. Tupu maola, whao ngā ina le leile atua mo lau fina ngalo. Wha manuia lau e kālesia, wha manuia le au, ta pena ina o vi inga. Wha manuia le au ngā lulue, media team, maisi o le cafe, i la tau uma sa ngā lulue, all our volunteers. Lord, we thank you, bless them. Sa uni fo i le atua, fo tu ua, wha penao na e anga le mai, wha manuia fo i le ainga o loo, ta pena ina lo manu. Ia ilo wanga le mo i la tau uma. Tangata malana o le awhaile nei mai aso, ia lau e kālesia nei mātua o loo whaamuli maota malawa. Ia whaamanuia ia i lātou uma, me se nei whanau. La wasinga whaamoe lau e kālesia le anga i atu whai ungol nei tausanga. Tātou malau o fiolo mātou o tua. Manuia fo inai ai ngalotu, mātou te reo mafuta le nei tai au. Turi muri a wina i lātou i lo wanga le lei. Taulanga o le loto malie ma le sfuruai. Taulanga o le marumalu, ma le taulanga o nu ese. Whamanuia i au tangata e pe ona lulu i lo fata le nei tai au. Fo i alo vi inga se i o le whao